Siap ya, yo, siji, loro telu. Guys, video iki arep awet 5 detik gas. Dadi pencet subscribe saiki kanggo sing ugung subscribe. Yo subscribe. Terima kasih. Pemandangan sore hari, sawah-sawah wes sawit tandur, mulai tandur. YouTubeku dibajak adikku iki. Arek beri layangan apa? Ikan. Ikan. Delok layangannya di review yo. Mripate siji tok. Iwak apa wi? Sing nggo Nemo ya Nemo lo. Dori iku lho. Dori. Tapi gede biru ya. Iki apa? Ada penampakan guys di belakang. Hei, halo bos. Delok rangkane sik dipasangnya piye? Jeblok. Jeblok lur. Kan enak panggone isan. Iya loro ya, ki warung tengen iki ya. Jadi dipasang. Ki dibajak mergo aku pilek guys. Jadi omonganku rada beda karo biasanya. Siap diterbangkan. Walik. Oh iya. Walik. Ya ikan dori. Baik. Burne ya. Tali sik. Iki duwe Instagram. Instagramnya apa? Dini Artika. Dini Artika. Di follow ya, diramaikan. Layangan ikan dori siap diterbangkan. Sing manjer subscriber. Makruf. Siap ya. Yo. Siji, loro telu. Tambahi. Sampai berlur. Kanca-kancamu jangan redulan rene manjur layangan. Sapa sebune kancamu kabeh? Kabeh sing gelem ora. Delokno nggonanku ayo manjur layangan. Layangane akeh soalé. Ikannya terbang guys. Angin entek lur. Ambio ya. Kita ulangi lagi, kita terbangkan lagi guys. Apakah layangan dori? 1, 2, 3. Ayo Robert. Disambut. Terbang lagi. Ya, coba lagi. Udah leher. Untuk angin. Untuk angin. Kayak daya nih. Wah. Ambio. Sing waduh ya. Monopol. Kurang anginnya kurang, jadi sing waduh pisan. Ancang-ancang iki. Waduh nek ngibur ya jal. Mergo wis gak enak angin. Ngibur gak. 1, loro, telu. Ngibur. Ikannya goyang-goyang. Kan angin. Iya apian. Karena udah sore, layangan kita gulung. Siapa? Libur wateng. Layangan ikan dori. Menerbangkan layangan bersama adik saya. Karena aku beler, pilek. Yuk, karo mulai. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti menerbangkan layangan hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, share ke teman kalian. Follow Instagram Yoga Gembul Official dan Dini Artika Ane Loro. Wah, layangannya melaku dewe guys. Jempong. Ah,
coba.